Kaseng Kongres Haumroi Constituency menta kesingi kala penlong ya kejingilang na kebenta benang penklan syushu ya ke parti ha ke constituency ha ke balawan ru ban shimpenta do Presiden Jong Ribhoi District Congress Committee Uba Charles Marngar. Haba ajikran ha ke kesingi hadin kejingilang na kaliang Jong Ba Charles Marngar ulaong ba kejingilang ke bala penlong menta kesingi kedai baniatai ban penklan ya ke parti hapo ke constituency. Ha ke bala jidru ya ke nongkit kam Jong ke Umroi Assembly Youth Congress Committee ha ke bala jid bat pen scam ya ba isenehing panlong Presiden. Balasan nyai u ban lum badlang ya para samla na benta benang penklan syushu ya ke kenuhun jong samla Kongres hapo ke Umroi Constituency. Ha kabai dai ber kenuhun jong long kemi la ne ke mahila lajit syuatang ya ki konvenar menta kesengi ban lum ban lang ya ki para long kemi ban penlong no ya ke jingelang kenang ban la benang pentulun ya ki kam hapo ke constituency keba keseng Kongres kala prahi pom hadin ke jinglej penyoso no jong ba George Billing do obriu MLA Kongres na ke constituency sya keseng TMC ban menta ki nongkit kam ki batmai ki sedang ban lur biang ya ke lengka ke bala sya ino bat pentmai biang ya berok ki nongkit kam. Uba Charles Marngar ulang bahapok ke distrik kentup ru ya ke nongpok constituency ke bau MLA Umdon Syu bat ke parti Kongres Henry lalapat ban pendep ya shibun ba ki kam ban jit ya ki nong yalam bat ru ban penklan ya ke parti hapok ke nongpok constituency. Ulang baku munong ilam hapok ke distrik udon jengkremen bakaseng hapok Umroi kan senang ki imbiang bat nang yang ban yo ya ke jengkersian nagi paj ba hadin ke jengkelem ke basipor. Idon ni bat ka Umroi Block Congress Committee. Jadi ke meeting ke balak khat da Umroi Block Congress Committee ki agenda ki bangi ekran managesni ki don ka togon ni ka beta ka bakam kongsan ya galong ban penklan ya ke parti Kongres ne Umroi Constituency di ban penklan ya ke parti Kongres i nalor jong ka Umroi Block Congress Committee ke bangi dangsen ni depan ai ya ka approval na po ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ilador ke full fledged block angni Umroi tenalor ke ka parents budi ngidan pada kita nak rekam di jongi ki baklan kum ka mahila bat ka youth ka Assembly Youth Congress temata ke si jingwan jongi ni kedai ba ye jit ye kinong kit kam jong ka Umroi Assembly Youth Congress ka ba nang ta ijiru iki konbena na ka benda ka mahila jong ka Umroi de ha ka bede bat ke jingjit ya ki nongkit kam jong ka Assembly Youth Congress jong ka Umroi na ka singi la de banjit ya ki nongkit kam ka to ka ningon bat ni klem pat jit no full team ki nong trai jong ka Youth Congress nomor 4 ila jit ki nongkit kam ki ba khmat bat ni shanya pat iki bakin lum kin lang pat sa ka wai ka meeting manlum panlang di samla jong ka Umroi Constituency banang jit susu kinong tray jong ka Assembly Youth Congress tang kata dari kidon ki circle ki zone jong ka Youth Congress bat jong ki primary unit de mata kesingi la jit yo Presiden ba isnehi kum Presiden jong ka Umroi Assembly Youth Congress bat ilasyanya ban IT hai kum Presiden manlum panlang nadu tang kesingi la aibol hi wala dangin pat yo ka approval na ka Meghalaya Pradesh Youth Congress ru dan ila aibor iki bakin lum kitlang bat bakin jit susu ban pendap iki kam ki badang sang ke ko wede baga mahila mendagesgi ila jit iki konvenar bakin lum kitlang bakin sadon ke meeting bat hadin kata kin sala ban jit iki nokit kam ki jongki ban nda kila jit iki nokit kam kin sapha pada kele sejongki bangin yo ka approval na ka mahila jong state ki jongki tak de kiat di bangi long meeting di sini agak beda berka Umroi BCC ke nakaliang ke jonga ngakwa aru niat penyetu ipi ni bahadin bangla shifti kumu Presiden jong ka Ribhoi District Congress Committee ke Ribhoi District Congress Committee ni kumu kalong mentahi kisau kali di constituency kebamut ke Jirang Block Congress Committee iladon ke tim kinong tray nadu ka block ka mahila bagi youth nang ta ka baar nang ta ka umsning kedai ka bangiladon lupa kat kilanang penklan nadu ka mahila ka parents bagi youth kamau hati ru ngilam dan full set stang bangin penklan susu ya ka party dia ka badang sa benda kedai akan nongpo ru ngilada ya ka parents budi bat ka
youth kepada sa ide setengah mahila menumpo di kebede bat ka umroi konsumsi kedai keba ngidang hab antrai nama pangidang sedang mata adin kejengmi na ko jong MLA jong ka seng kongres bat le peniso elade shaka seng TMC Trinamool Congress di kita kidiak di kwa bani ku IP di kumbalong matahi itu IP ba kat barang ni isni iskotenat bani tu ba kalier jong ka seng kongres hari bhai ke sedang banbe aparo santli ki konsumsi de ka umroi konsumsi kedai muinang sedang mata ban increment ba da kejing tristam jong ka parents body kejing tristam jong ka mahila bat ke youth congress kalier jong ka seng kongres si set pat kan be ne umroi konsumsi